Hai, udang kering, bawang, kunyit, cili, bawang putih, lengkuas. Kita blender dan tumis dengan serai dititik. Terus lengkuas titik, daun salam. Kita tumis sampai garing. Masukkan chicken cube, perasakan dengan garam. And then kita masukkan air untuk kuah dia. Dan kita masukkan santan. And itu kerisik bahan rahsia, kerisik buat sedap. Kita renihkan dan masukkan tahu yang dah digoreng. Dan tu sayur mayur lah, apa yang you suka. Masuk kacau sekata, taruh cili, siap untuk didangkan. Selamat mencoba. Dadah. Kerisik jangan lupa, rahsia.